Haleluya, haleluya, haleluya. Bwoko bw'Imana, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi. Ndabaramukije mu izina ry'umucungu da Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ni ivy'icubahiro cyane, ni ishimwe rikomeye ko Imana isubiye kwemera tukabana namwe. Nukuri ntitwayifata ibisanzwe, ntabwo ari imbabazi Satani yatugiriye kandi nta nizagira, ariko n'ubuntu n'imbabazi z'Imana yatugirire. Rero Imana yacu ihabwa icubahiro. Tumaze iminsi twiga ku nyigisho ivuga ngo mbega umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahabwa ubugingo, abivuyemo cyangwa asubiye inyuma yori. Twabanje turabira hamwe intangamarara, hama tuja ku gace ka mbere turabira hamwe agakiza niki. Twabonye agakiza mu isezerano rya kera icyo kavuga, mu isezerano rishasha agakiza icyo kivuga. Audio agace ka gatatu nako twarabiye hamwe ejo haheze, agakiza ko kuzurira mu bice bitatu. Twabonye ko agakiza kuzurira muri kahise no muri kubu no muri kazoza. Dusoma ibyanditse bitandukanye twerekana dusigura ivyo bice agakiza kuzuriramo, ariko uyu munsi twashaka tuce mu mizi mu gakiza kuzuriramo muri kahise. Turabe mbega muri kahise iyo tuvuze ngo twakijijwe iki. Hama ejo naho tuzoca tugaruka twige ubu turiko turakizwa iki. Tuzogenda turiga buke, tuzogenda turatahura buke icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Reka tubanze dusenge. Mana uhoraho, Mana ugira neza, yongeye kugushima shigwa hejuru izina ryawe ryamamare. Wewe waremye isi ata muntu n'umwe agufashije. Data buja inkingi ntitubona aho ziri, ariko data buja kirenge kizima tubona isi hari, tukabona ijuru rihari. Wasize ukwezi ushiraho izuba, data buja vyaka ukwezi kwaka mu ijoro, izuba rikaka ku mutaga, ntitwigera tumenya aho interrupteur iri. Icyo cyose data buja ni kubera uri gitangaza mwa Imana. Natwe data buja umuntu waramukunze uramurema mu buryo bw'igitangaza. Data buja Dawidi Zaburi y'umunani data buja umurongo wa 4 ngo wahatso kutugo habuze gato tubimana. Ko data buja kibirenge kizwa kurema umuntu, ama articulation akabakora, umuntu ukabukora. Data buja kibirenge kizwa atamubaruriro n'umutu ni gitangaza. Rero data wewe gitangaza, kazubane natwe mu inyigisho, kazutawuza umuntu wari we wese, maze data buja kibirengikiza umwigisha agabane n'uwigishwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Kaze mwe muyera uyobore mu izina rya data n'iryo mwana n'iryankwe muyera senze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Uri kubaha inyigisho ni Ambassadeur King Remy Nibitanga. Ndasubiye kubakira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Iyo turiko tugiye kuvuga icyo gukizwa cyangwa twakijijwe iki, ntabwo twokwigera dusimba amateka yamanje kuba imbere yuko dukizwa. Imana yararemye ibintu byose ibishira ku isi, imaze kubirema kwirema umuntu, ariko igeze mu kurema umuntu imurema mu ishusho yayo. Imana iravuga ati reka tureme umuntu ase natwe, amere nkatwe. Uwo muntu rero baremye ni kuvuga yari Imana yari mu butatu, Imana data, Imana mwana, Imana mwami. Nico gituma hakoresheje ijambo ngo tureme umuntu ase natwe, ariko ibindi byose byari byaremwe n'Imana data gusa. Rero ngaho Imana imaze kurema umuntu, yari yamuremeye kugira abagiranire ubusabane. Hari impamvu Imana yari yasiriyeho umuntu ku isi, ariko umuntu aza guhemuka. Ariko ntabwo byatunguye Imana, kuko muri Yesaya igice cya 46 umurongo wa 10 ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana imenya iby'intango n'ivyigushika ku byiherezo. Bisigura ko Imana ntabwo yatangaye, ariko Imana yari yarashizeho inzira izocungura uwo muntu azoba yagize iki, yaguye cyangwa yasubiye inyuma. Imana rero kubera ko iby'umuntu bari bavuganye n'Imana, Imana ikihanikiriza umuntu yarabirenze karabikora. Umuntu amaze kubikora, Imana igira imbabazi kuko yari yabiteguye. Imana ibagira ikoko umuntu iramwambika mu nyuma, kubera ko yari yateguye ko nubwo Adamu wa mbere akoze icyaha, nkuko Bibiliya itubwira ngo yari Adamu wa mbere, yari yarateguye na Adamu wa kabiri azoza gucungura icyo cyaha. Kandi nagira nkosore kano kantu, abantu benshi barakunda kuvuga ngo Imana yadukijije ibyaha. Oya, ntabwo Imana yadukijije ibyaha, ahubwo Imana yadukijije icyaha. Icyo cyaha cyari kiki? Reka tujye muri Bibiliya tubanze turabe. Dusome Abaroma 5 igice cya 5 umurongo wa 12.
Mu Kinyarwanda, Bibiliya y'Ikinyarwanda iraza kwerekana ngo ibyaha ivuga hakoresheje imvugo ibyaha, ariko Bibiliya y'Ikirundi cyangwa Bibiliya y'Icyongereza na Bibiliya y'Igifaransa nizo Bibiliya amaze gusoma bakoresha ijambo icyaha. None rero ko bimeze bityo, kuko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, mwumvise ijambo icyaha, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Ibyo byaha ni iby'abantu bakoze, ariko icyaha Yesu yaze gukuraho. Icyaha Yesu yaze kudukiza cyakozwe n'umuntu umwe, giduharuka ko twese. Niyo mpamvu ugiye ngaha nyene ku Abaroma igice cya 5:15 ngo ariko ingabire y'Imana ntimera nka cya gicumuro. Ntabwo ari bicumuro, cya gicumuro cyaha. Kw'igicumuro cyumwe cyatumye abeshi bapfa, ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo yarushirijeho gusaguka kuri beshi. Umurongo wa 17, kw'igicumuro cyumwe cyatumye urupfu rushigwa ku ngoma n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugoroka bisesekaye bazorushiriza gushigwa ku ngoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. Nshuti, kuko icyaha cyazanywe n'umuntu n'umwe, n'ukuraho icyo cyaha n'umuntu umwe. Haleluya. N'ukuraho icyo cyaha n'umuntu umwe. Ikibabaje, iyi si ibice 95% baremera ko umuntu wese avuka cyo no kwitanga icyaha kinyanduruko, ariko ibice 20% nibyo byizeye uwo muntu yaje gukuraho icyo cyaha, nibyo bimwizera. Ibindi bice 80 byose ntabwo byizeye. Haleluya. Niyo mpamvu Yohana yashingiye intahe Yesu Kristo. Ugiye kuraba mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 haravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Nshuti, ntabwo wavuze ibyaha, bavuze icyaha cy'abari mu isi. Uwo mwagazi w'intama rero hari abase kumwakira, hari abase kumwizera. Turaza kubona twege none twakijijwe bigenze gute, twakijijwe dukoze iki? Mbega wewe wakijijwe iki? Ni nayo mpamvu Paulo yandikiye Abikorino ba kabiri, Abikorino ba mbere igice cya 5 umurongo wa 21, igice cya 5 umurongo wa Abikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21 aravuga amajambo akomeye ngo umwe atigeze kumenya icyaha, apana ibyaha, umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke kugoroka kw'Imana. Aha rero urumva ko ari cyaha cyagumye kiza. Yesu Kristo yemeye guhinduka icyaha kugira muri we ari Imana iturabira mu kugororoka. Ni nayo mpamvu iyi Imana ikurabiye muri Yesu Kristo, warizeye Yesu Kristo ikubona kuri umugororotsi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nimwaguma muri jewe nanjye nkaguma muri mwege. Bisigura Imana niyandaba ndi muri mwege ikandabira muri jewe, Imana izobabona nk'abagororotsi. Niyo mpamvu ntitwitwa abagororotsi abana b'Imana kubera twakoze imirimo myiza, ahubwo twitwa abagororotsi kubera ko Imana yaturabiye muri Yesu Kristo. Ndashaka ukanu gatahure. None mbega kera hoho byagenze gute? Kera ko n'ibitambo byatambwa byagenda gute? Dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cy'Icyenda umurongo wa 22 haravuga ngo kuko ibyagezwe biri ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Nshuti, hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Ni nayo mpamvu ibitambo byaratambwe mu isezerano rya kera, impene, intama, inuma, ibitambo byaratambwe kugira iki abantu baharirwa ibyaha, ariko ntibyigeze bikura icyaha, ahubwo byarafundikira ibyaha abantu bakoze, byarafukafuka ibyaha abantu bakoze. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngaho nyene mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 4 ngo kuko bitashobotse ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha.
urumva yaragenda akabipfundikira ibyaha baba bakoze baratamba ibitambo ariko ayo maraso agapfundikira ibyaha. Ariko dusomye mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 24 umurongo wa 24 haravuga ijambo nakunze cyane rikomeye avuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha, mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Haleluya, ndafashijwe. Nshuti umva, aya maraso ya Yesu Kristo atandukanye n'amaraso yavuye y'imfizi y'intama. Aya maraso ya Yesu Kristo yaje gukura icyaha atandukanye n'amaraso yavuye ya Abeli. Aya Abeli ijambo ry'Imana ritubwira ngo n'ubaracyataka, ariko amaraso ya Yesu Kristo niyo maraso yonyene yaje avuga ibyiza, akaza avuga ikintu bita gukuraho icyaha burundu, guciraho iteka icyaha. Bisigura ngo ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23 ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ngo ariko ingabire y'Imana n'ubugingo buhoraho n'ubugingo budashira. Nshuti yanjye, iyo ni ingabire y'Imana rero icyayizanye ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo yizeye gute? Yayizanye ayizana nk'uko Imana yari yamuteguye kuva kera, ayimushiramwo kugira aze ari umwe akure icyo cyaca bari. Mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira rero kwiri jambo tujye munsi mu Banyefeso igice cya 2 umurongo wa 8 haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubukwizera, nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Nshuti, twege twakijijwe icyo cyaha kubw'ubuntu. Abantu benshi bashaka gukora imirimo kugira ngo icyaha kiveho. Nta cyo kugwaho n'imirimo. Umva nakubwira, nta gikorwa cyiza uzokora ukugwaho n'imirimo. Ikindi reka ndakubwire ngaha unyumve neza, wari uzi ko gusambana atari icyaha? Wari uzi ko kwiba atari icyaha? Wari uzi ko kubesha atari icyaha? Ahubwo kubesha cyangwa gusambana cyangwa kwiba ni ibyamwa by'icyaha cyakorewe muri Adamu. Icyo rero ni kuvuga Yesu yaje gutema icyo giti yaje gutema kugira wewe ugira iki? Ubona ubugingo mu kugira iki? Mu kwizera. Mu kwizera si gikorwa. Hari abantu benshi bavuga ngo nakoze igikorwa narizeye, narakoze igikorwa. Ntabwo ari igikorwa wakoze mwene data. Oya, kwizera ni nk'amaboko cyangwa ni amaboko adufasha kwakira ubwo buntu, kwakira ubwo bugingo. Niyo mpamvu ugiye kuraba neza ukuno kwizera kwijambo ry'Imana yatubwira muri Yohana igice cya 3:16 ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo gwatumye itanga umwana wawe kinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azohabwe ubugingo budashira. Nshuti yanjye, wari uzi ko wewe utobyishoboza kugira uronke imbaraga ngo wizere uje ku Mana mwe mu yaratabigufashije? Haleluya. Abantu benshi bazi ko abantu bakijijwe ari bo bafise iki? Mwe mu yera. Ariko reka ndagusomere mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 8 havuga ngo uwo niyaza azohinyuza abisi abemeza icyaha, abemeza iby'icyaha. Yavuze ibyaha, abemeza iby'icyaha n'ibyo kugoroka n'iby'amategeko. Ubujya ntushobora kuvuga ngo ndizeye Kristo mwemu yaratabigufashijemo. Wewe muri wewe icyo jambo ntajyo biriho. Reka dusome, reka tuje mu cyanditswe, reka tuje mu Abikorino 12 umurongo wa 3. Abikorino ba mbere Paulo yandikira Abikorino yaravuze ngo nico gituma mbamenyesha yuko ata muntu avugishwa na mpwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume. Uwo muntu ntabashobora kubavugishwa na mpwemu w'Imana ngo atuke Yesu, ntibishoboka. Aravuga ijambo rikomeye ngo kandi nta muntu ashobora kuvuga ati Yesu nuhoraho atabivugishijwe na mpwemu yera. Nshuti, ntabwo wokwigera watura ko Yesu ari umwami utabivugishijwe na mpwemu yera. Ni nayo mpamvu Paulo mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9 ngo twizera mu mutima yuko Imana yatanze Yesu Kristo yapfuye akazuka ngo tukatuza kanwa ko Yesu ari umwami. Nshuti, ntabwo wo kwizera utabihawe nande? Na mpwemu yera. Rero muko kwizera wagize ukakira kugakiza, niho ubwira abantu ngo naragize iki? Narakijijwe. Wakijijwe iki? Upfa guiteka. Ikindi nshaka kurangiriza ko nta muntu numwe yikiza. Hari abantu benshi bakunda kugira abantu ngo kizwa neza. Ukizwa neza gute? Wo kwikiza? Nta muntu numwe yikiza. Twarabonye ko agakiza ari agakiza ko misezerano rishasha, ari gucunga, ari kuvuka bwa kabiri, ari kuba gukugwaho icyaha. Ibyo rero ntabyo wobishobora. Umuntu numva umuntu akubwiye ngo kizwa neza, uwo muntu arakubeshye. Ukizwe neza gute?
urabishobora. Nicyo gituma twakijijwe n'ubuntu, twakijijwe n'imbabazi, twakijijwe n'urukundo Imana yatugire. Ntabwo ari imirimo yacu, ntabwo ari ibikorwa byacu, oya. Nushaka kurondera agakiza mu bikorwa, ndakurahiye ako gakiza ntabwo uzoronka. Abakarondeye barakabuze nawe uzokabona. Izere Yesu Kristo, wakiriza agakiza katanzwe ukwizera, hama ubu wakijijwe. Twarakijijwe rero kubw'ubuntu, Imana yacihabwa icyubahiro. Yatanze umwana wawe yakunda cyane kugira dukize icyo cyaha cyari kutuzanira urupfu. Urupfu ruwe, rwa rupfu rw'ibizuku, rwa rupfu rwa kabiri Yohana avuga, rwa rupfu abatizeye bazopfa. Ikindi tuzokwigira hamwe turabe turiko turakizwa iki. Mbega iyo umuntu ho abishitse akagwa mu vyaha bigenda gute? Bica bigenda gute? Iyo umuntu ashitse kumw'ibyo byaha, ibyo byaha byahora bitwikirwa n'amaraso y'amapfizi, bica bigenda gute? Inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba, Imana iduhana umugisha. Mwari kumwe n'umuvuga butumwa Ambasaderi Kingiremini Bitanga. Mwarahezagiwe na Hejo, turi mu gice cya 5, uyu munsi twari mu gice cya 4. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom.